Good morning, good morning. Talo, Falava, Rosalia La Fonga, Wafaya special awala neta yao, Watwai foi na usu, Mas Suamasi, Malo soy fuman yauso. Thank you, Faftai Telelava, Famalulu atu, Ona olea fawata solid tatos tula fono, Ole live, awalu dumal awala. Ya le mo kwa I mautu lavan mele tu al tato telefon. Ya malu le mu tato tavale fa malu lua tuai. Wa fa ya tu stato live le neta yao. Ona o te loa ua tuai le taimi. Ua tuai le taimi ona ole popole fo ne I fa ala vela vea le pokalame ale te sunga tu le epa faftai. Musu e tau fa ala vela ve. Ai malo soi fua malo lang ma o fai si pisela wala neta yao fai lava pisela wala neta yao ona watuai na usu bela afal fitu watuai la no usu mena wa yaile fofuanga e ka tope atu se live neta yao ona yai nai meta ua lava te fie fai loa tu pa ia malo o woma pa anga take up malo soi fua Idris tahe selamat pagi. Selamat pagi if I need to war from Malaysia. Le o malava le nganga faftai fia fafo ile tua mua lava me matau sa tato vi ia le lofa malanga le le tua wa o tātou au lia mai fōi le nei as fōwha popoyaso tātou wola. Ele ngata le malo si tino, wa ia fōa i al mawhau a sidi la le nganga. Ia wa fōi tātou al whaivāti o tātou tiute mawhi au whātino le nei aso. O te rangona o tau, ia nā walamlama whai ia o tau ngaluenga whenga iai. Ia Amerika ke roa le vanga maanga vau le vang pupulu kia a fua. James malo soifua Wazy was malo lava soifu manuia whawhetai telen mafuta mai whawhetai ai le tua le anu puipuinga ui lava instai ai tātou ma nisi o whawhetau li tupu leo langa nei ia tātou nu lava ele mwhaiana tu lafo ina I tātou le tua lo tātou tama ei taimi tātou te whetai ai impuapuanga ai tātou no lava I tu a tonu wa ese foi se swinga la to wharonglongo mai ma to whafonga mai nei taia ia ua iai foi nai whawhita au li tutupu I winga I le tātou YouTube ai tātou te o iai staimi e ao lava I no to silfia a tonu ia o ngā e sosoani tele mo o to wolo tau whai ia YouTube ai whatalo whātiu sofaman maro Yesu Keriso la o tau pa ia moro o tau mamalu Samoa ai wo mapaanga uma MUSS Ma Le Fa'asoa whapiara mafuta mai so o se tu e fio le nei lalolangi ma lo le soifua ma lo langi ma o nai o tātou tama ma tina matatua o ama i o tau ma lo lava soifua manuia e whatalo whatu fo e pa ia malmalu la inga salevi ia ele ngalo lava lo tau matawhai oi whai ile aso male aso ia o le tatalu lava matarsia tātou tangata o le tau suina li puwai o leo la ia wani nganga stele mo le tua malone whina ngalo ai o sina mata upu o te langona tāua tele mo pa ia malu se tātou tunu o lo tau mawhai ia la lato YouTube
O le matango fie I o le mata upule na whasoa mai e leo so manatu lei ana po uma le lei jalna por kalame o tautu oto le ma o wharongolongo e winga I lau YouTube ya ele toi o tele iai se tala MUSS ma le whasoa ia pau wale mea ia o le nā ua whea umai leo so ia manatu le lei ia Taina malo saifua ia vaenga umalava ai pau le mea lau te mana o e a foi o te fia whasoa ti ai ona ua iai foi nai whawhita uli ia ua peu falling mai wa fai nai foi le YouTube pale MUSS ma le whasoa ai o tele mai loa iai pole ale mafua anga ua na o lole o toi mana tua ia le o le mele sa fai mai ia na tua po o ia o le o fai le sia na YouTube fo ia ta ilo iai po ele mana tua na ma fai ai ele I o milavana uma ona ele levana uma le whasoa le uso ia natu ia o tango loa facing a video whenga le screen record pe whenga ngā fo ngā siaki a watch hours short videos Ea mas luas full minute pes full minute taru na mai on post up le video nga ele sa faina I receive lo la YouTube studio ia le warning mai le la kaungol mea partnership mo la to ia wa monetize la ko YouTube video I receiving a le warning fa pe mai ai ole suspend la o YouTube channel ona AI vaenga guideline ila lo le policy ale partnership ua le mulmuta ia o alu le po atoa na po o tau mawhai e mawhau po peini mafuanga because au tano nge siaki ia o videos uma yu man download lunga o se kaimi ai down e upload la se video ia e tali mai ia le YouTube studio no issue so longa winga lai okay ia mea uma o lai okay ia mea uma ai ele ave le muaga ko ka vale ia ai fa malulu atu yes wa solia foi tanto tu ngatala ono vai ku kanyo wai ai no mana o fifa so tunta ukule fa malulu e tsa malanga maula ai tei o sa ukule won foi mai e ono ole a suspend na jano mata mai la so mo te sema Aolo sawaila malavanoana e mawhai ona o tango e apili. Ia ole warning la le wasau. Ia wata ofi umai ele YouTube. Ia payment ia liki o fiu whakari payment i masi nga ole sauson. Po kau mawal meo le whanga lo kau loko vai pe o ese fo yala ngonga i ne tai au ia e petai. Ia tantonu lava ole ai se sosoani ia ole ata mawhai lava ole ata mawhai fai mai lai fai ngokanga e pili e record sa video e whamatala ai mafuaanga e te tantonu ai ole mistake ale YouTube studio e tantonu ia mawatula ni whamaoninga mani mase lea kaunga me explanation explainer ia po amafuanga o te tantonu ai it's a mistake from the YouTube
Ia lea la il fufuanga umora tatou live. Ia no walola ia pu e falese video ai ia awana ilunga to 5 minute. Pu e falese video ia ona $100 ia wa umon fatulanga mai li YouTube studio ia mea umala vai tau ona send ai video ia ma mea fa pena. E tau la ona submit la o video of appeal. Ai le yo oile so mua o te sema o mea la lea sa fai uma ia susu enga na po sa tau fai uma susu enga na po o te rangona ele sa faina o le suspend because ele o fai mai terminate pe remove o le suspend longa wina e fa malo lo mo staimi le tu mau e ivas fuluaso e suspend ai falling on my fire on tu ilunga videos ai le mafai on monetize e le mafai on monetize I totonu o le ivas fuluaso rona winga o le tolu masina I o le tolu masina o se o le tolu masina o se ospiriota umikele ia tu sa lo tu fa lua le na tu pole te ma fa pe yaini a fo ini ma fu anga ua lai on saule warning ai o time uma upload ai o video e uma upload ya receive the message from YouTube studio. No issue has found. Everything is okay with the video. Ai mat failonga nga kalanang me makalona winga. They give a green light, so it's all okay. Afa pe ele for a copyright law video. E sawa elang mumul failonga nga kalai. For fa pe my copyright law video longa winga. E kanga remove. O se ala no mana ai fa'asoa atu le lai pa ia man malo se tatou atu ina ia faitete I tatou contents e tu ilunga lau channel ele aisa faina so se video ke kango ku ilunga lau channel but make sure e original o lau lava video sa fight o lo fa matala mai fo ele YouTube studio e ma fai ona e fa nga nisi contents but make sure e ke kango edit fa lei ina to make it looks like it's your own original o tele o mai lola ia I pole ale mafua anga tonu lava lea ua sa wai wa mai ai le warning mai le ile suspension no la channel ia o ese foi langona tau iai foi tu langa vanga le fa peso o le mala mai ngi YouTube por mea ia kailo iai atono lo iai ni mea lo silfia le YouTube o tele lo so ele failana o fa pe atono fa se la ko mistake ia al mea na te tau o tango e fai ni videos Fayanga le fai se video record se video ye send la ya okay apili ko sa kali apili ai e se de la ko fai uma yang review le la ko itu ton o se full faso o se full faso ya na o se aton we ngane mea o tupu mai ja o te mana ai faso atu ai ina ia atonu e fai ma o inga mo ila tau o lo tau fai la tau a YouTube channel ina ia fai te vanga le ini contents e te tano e kango obtain my is a third part olona winga ola ua fa maula si au o le fai au o original videos e te matua I lua se lau pasene mo tinoa ele ai ma se afaina a tonu o se
o tūlanga whai nā o lea o lea o tau whai e. Pe a whapeo lea stala mai i le review. Ai tato whatatali. Tato whatatali. Ia ua ia. Ele se mem whai. Paule mea. O te mana o e whaasoa atu i pa ia mona tomman. Ina ia o tato no whautai. No whautai. Ona sa'i mai nawa. Ona sa'i mai nawa. Te ia wal waku e ke clock in. Nei ia whake ole. Whake a clock in. Morning, bro. Morning, bro. Very fine. Ja, me siitä whake or clock in, ja. Sai steps o rola i ane yaso. Ja, ole tūlanga na. Elangona whano noa, elangona foile whapoleina ona anofo ma whauwhau atu i le tautinga. Tautinga sa tamwhai ai pea ona pea on sau nole uso ia mana tule. Oka. E whaisina whawhewheu o le awala sa tauasa mai. Whaisina whawhewheu o le awala tauasa mai. Ia. Au lea e whitai ia ma whawhitau. Le sa au lea mea o le tātou whainga malanga. E le solonga lei fo i teimi uma. E teimi tātou te whitai ia e ima whawhitau. Ia. E a tātou le tali tātou te tali atuai whawhitau. Ia e le ifo se mea e whapopole ina i fua. Ona o mea lava i e le ni tātou a ia ngal whaiwhai a. Ai pule le YouTube i e la komea. Ai pause whanonoanga ona ua whaisi omi te le ona ma whau tau tinga sa tau mawhai i lava. Ai o se a oa inga tele fo i lea mo au lava ia. Mo au lava ia. Ina ia toe mawhai ai ona toe kaunga mea. Finding adjustment in your contents. Your contents. Atonu a ngalea, ia. O le kaulo masa salo ia whasoa le o te tuina tua i lunga ia kiripi whanga e whai ma evidence o kako por kalami. O le lata masa sale le tuna. O te tatonu whaiele o le fo. O te tatonu whaiele o na fo. A tonu o se tūlanga talosia pe a whai o se mistake. Talosia pe a whai o se mistake. Malo lava yuni lilo. Wha malunu watu. Ia lela whaka pakakakawa. Ia lela amau e lako. Sorry to hear about your issues. No, it's alright. Miss Tuna clothes. Malo lava. You should be any of this here. Lava. That I try get most channel taken down. Tito, malo soifua,
Rosie ale fosio ma lo lava faftai ma te mai. Ia, pei o tūlanga na ai le tu ua I lava tatu whaasoa I issues tā ua, ma issues e tauan tatu whaasoa issues tauan tatu whaasoa I wā I le whapia, e le mwhaiona e tautala I mea e teilua. E au ngā ai a tono any adjustment whangani. O le ale mawhai ona o to tu ina I lunga ni kilipi whangale a tono e whain wha lawe lavea. Ai tatou talia. O le al pauan mero whai o ngo whakari do. E umaro tatou live neta e au I o kangolola I e pu e leise se video. Pe o mana o mia mai le YouTube studio. O le va ma le au partnership la tau ia la tau te providinga ads e suit I lau video ia la tau lana le tong ia ia pauan mea ia o le atu ia o le atau whai atu le apili ia na whatatali lola ia o le asela tau review ia o le afosela kotali ia asawa o suspend mo le kolma singa ia o le akako alu ia o le akako alu ia ia whape inka ko mea ngai mea o mea ie o mea ie non tatou ta whao mo tatou whasoa e uia nei whamanu yanga ia ilo tentelunga e sa o arkala na tungwhaianga po Marietta hello tia ina ma lo lava soifua whaftai whatas mai talo sa o arkala natu wa umona greatless yang YouTube channel in case e alu metupu iluma e whapedi me whele na YouTube leo alaua aingo kangola siaki le yang po nga makua I alu le leila o kaimianga po oke siaki ai le vaenga o mo le YouTube studio markuko pen mawhai on joy creators YouTube channel just e ai e lua si YouTube channel sia le ai ua fai si leva fai ya si leva le ai o le sia channel e valus full fit to subscribers ua fai o tele leva kere ko kangoi alai ona ai ke o kango su e aku pen fai nga creators YouTube channel pe a terminate lau channel le ai fai mai makua ile mafai makua ile mafai o tele loala pe a fia ile sia YouTube channel le wa leva on a create o le Salmon in Malaysia Salmon in Malaysia tele loala pe a fia le YouTube channel nga pauli me fangat kadi pole ali ungai mau mai kako channel le ya na tang faila ya ai o se mena tu no mana ai fasoa o le mea moni lava ia ele o se mea ele ai mastanga tai angi luma to e ye yo langona fa no e ye yo langona vanga le pe ua e ika ona o le tau mawhainga sa tau whai mai ai pe tai ia puna oka Lino Amperosa ma lo lava stui mafia me mali mongi lai Amerika sa moen mali wale Sunia makwa ingo lava tutui la nofo kelemete ma lo sai fo manuia Devon hello Devon how are you ma lo lava sai fo manuia oles kakalo Devon man makwa kele on video ye sa dunga so aso se video ele misi sa like ia pauna se o se mta upu ela ile tato YouTube nai mewa tupu o nai mewa tupu ia ele fa peo te fai atu o te fa peo te discourage yuk ya o code le ai Rosie Alfosio ma lo lava says telling truth about what are Samoan people doing in our country kango koi face say si account ole ola yeli si account but okele lo pe afia pe afa pe terminate aele o maya se warning a mea ole a remove pe terminate la account le paul mea
suspend. Ya, o ngai mau uma suspend for 90 days. Ivas fuluaso ele mawhaienga koe monetize. Ai umaro le ivas fuluaso nga ia koe whailolo ko review. Ya. Kako pauale mea ya uia. O whakakadia worst comes to worst. Wa uma. Uma. Ai ele se me whapole night. Ele se me whapole night. Perth, Western Australia. Malo uso Helens. Malo lover soifua. Ele se me whapole night. Pauale mea. O sin onai apopo ingam nei lapata inga ya oto o malava o lo whaito YouTube. Ia mata ala lelei I contents contents ya ua ya atotu mai seva noa ya ua ya na atotu mai seva noa e koe okay ai la YouTube ole a leto yai lava manisi ya kilipi whanga e whapea pole alo tanau nau ena ia tau whafofonga I mea o lo whamaonia I mata upu tata te whasoa ai but e sili lava puipuia na I lor tau whatia e sili a le sausa o lo taia po kalame ia naturally pay your live a kotam na manatu ai paulan mele wo ia ia o whatatari loa Rosie Alfosio Carlo Family Channel hoi Carlo Family Channel ma ngai yo ko va yo ko whaliri mai ko mea ai voi do akka se ma ia whainga ko kuka so le ma lo lawa wha ma los Rosie Alfosio alo whaati lau sunga thank you for tai te le lava ai ole ao ngalea e mawhai e foi o fwis taimi son whawhita ulia tato tea o ina mai ai ele mo se ia tau mawhai whaaleanga I tato tau whainga ai mo se whaalele ia tili o tato tau mawhainga e pei foi la ole warning lau sa wakau alo mahu whau ke ale leile luanga ngei wawe awha kwa umoi ai vai le ala mai makua le mania waka umoi tau whai wanga le mawhau pole anse tu ai ngā last tu ai ngā tapenanga e tapena ile video le apili ai awa ale leila video ave apili ai apat e kakauanga e kaukalan mea sa ka mea sa o mafua anga e te tatonu ai ole mistake kali YouTube ya nga uma submit lo te umaloa la file submit not kaimingei ya po le ase talamai ia per tulanga na le tato YouTube ai paule mea awato fa vai ai ia nga le nei meo tupi atau ina ia to liu ai se to fa ya to malava ole man mai io video se tasu tina ya dreamy le fa mana ia okay like ya makai na fo no vai ko online men nei those are natural original belongs to you ko inga video la nga e yailo tatanunga wa tauona mata lo on tato tau mafai lo e pingin kama fa penga e fo ya iski dipinga o fata tonga tau ta ya ma sanina o fai tau ma o mata I mai nisi fo yo o la tau fai la kontan ai e ma ngai le la ko creating editing ya nga pe ya le o se la ko original so o tele mai lolai e pule ali YouTube ia I la tau fata fala inga ele status ai mana ia ko inga nga edit pay la ko original vangali o tele lolai e kia po le lava le mea leo kau mafau kua mea nga atonu o se mistake mea le kau yang faisa o video kia foi kau foi inga e fasile YouTube ole a kongo ale mea ono o ia suspendai ia ele mafai ona e fasili ele mafai nga fasili ele fa pengi fasili vanga le ia foi ke fasili e po le a kongo o lea la ya nga ai la video le la o te fasili ai ina ia fa amal mlama mai mafu anga tonu ina ia aware ai tatou ia
uproot your web. Selamat po sa yes. Selamat. Asawar salamat ya mekaudia boleh on hangako. Yeah, selamat means welcome. Say tamafaya la se skako video ya mai atan sufaso ya on tuulola ia le YouTube mo sela ko review ia on fatal tali dola ia pola sela tu fai unga itono fuluaso pola sela tu fai unga ia o tono las fulfaaso na e ona ia le monetizing o videos ai ona le monetizing ai o tu loa ile asole na ele family ina olona winga ole talia ole suspend itonu ole ivas furuaso e suspend e mafaya la nga faya fasoa e fainga faya video ai le ko monetizing ele to monetizing olona winga ole a faya quad koluma singa nga Sefo Nicolao, Malor Saifua, Prada MUSS MA LE FA'ASOA, taxi driver. Ale ko monetizing orona winga o se si sacrifice tele alina na. Ole ala on hold le payment coming in. Sa o expect fa pea ola so luas full war mas idang ale wo o luas full luaso ele aso luas full lima. Le wo ola so luas full lima le ai sai ya masa salonga pe sia ai masang ya sa le so full. So ala ileva ai pakaku mai mako inga lapata inga va penge kalau kafia punga ya le awala ya ilin se mea fa polenai paule mea yo winga ne yo le olanga what race are you? Angel say I'm a Samoan. Yes, I'm a Samoan. I'm from Samoa, living and working in Malaysia. Utuhu talo falava malo le fasoa. Peyos se fasoa na o se onta upuna mana o failo tuai ya. Ol mesili. Ol fasoa. A tonu ya nga. Ai a fa pe le nga ya. Pule lava oi. Tato ua o mai ile au fia angelu ma le fia tua le asa makua isau wa fia mio kongo ngaf i oi foi ngisi fefe o kange o mai fea sole pe ua fio mai le li ilanga kalangoa sole ola ukala sa o ale o ke manga o fia faasoa ku ya mai fea o lea foi strike club dano. Yes, nga kong wala uso ono sa ya ivas fuduaso koe back to normal. Yeah, I say ave pela u wa foi appeal. Avela appeal e foi ava pela kule appeal eletalia. You know winga was strike for 90 days. Ai le to mafaila o nga to appeals but pele ko mafaia ngo to appeals ai ola au final motino ele ko kupus me fa pea ile lumanga olonga winga original video sa el wakwa fa penei pe fa soya kere ko manga au ko mai ngisi kiri pe ko kong el wakusa wa fa mau le me tata no ai mata to fa soya ele ko ya ngisi me vanga le ola ma fu anga strike kai lau cheno au so Devron le short nga o kango tu ilunga I think it was last week. I ke o sa foi my copyright strike. Yang afkango fiala ko remove ese pawanga. Le ya masisime nga le pawanga. Au kire loi pe ke o mai le kaiminge wa. Ya. Ai kako fa se ako kango el ko lua le o kanga kama le au lima kango vale yo kanga kama mai fea sole kei loa akau kala mai nga kala mai fea pe ya o afio mai ia lus felo li sole mo ia lau kala sole
e selfisilia vakwai. So le a makamba ya oke a mengele akua oke a mengele akua oke a mengele akua ya fai mai tus fai tawaso mai upol tus sole mo ila kala kusa ole mangaku o mai fia a whaarongolonga o kangaka i longa i loa umo upol kuspa ia nga whaapea ila ia sole makua i holy man ar kamaro o mai fia sole o mea kongo le ka o whawhia mi o kongo whaari o ke le whamasi ingoa langa ku langa ai whai ngai langa mai whea o le mea ngā le sitting ia po le ane ku langa le iai ele o koe iai masekala po le mea ea po whakarikali po le mea ia vainga mua avele le kangi whasanga ya mai whea a le ala umale le ala umaka o mangal whamasingonga le ngari e maus kari ai le ai mase mea o kula i mai ya ka ilo iai ar ka ngaka olo whawhia mi o kongu e lea o ngā lo kau loko me kuspa ia mai ai ile mai a kengese se yo o whalinga ai makua ile ai a me se mea ka ole walk to the toka sa ole ngango le skoing kwa no walk to the toka mangu a my shorts and sesi kangaka o e kango post yes ngā kongwa nanga sa ya ngā kere mea ngā ole won ya ka ko fai keke ya ngai mela iki anga nai mela i titi anga ya fia tato ai awata vai Strickers who manoso I for manuia in fact kan nganga le ko lua le anga olla maka ukia sol e fai ole alua ko fa so kangaka ai o kule sole ale osso me ko malo mai fe o te amene le tua ele ai se me no le sau I kusa o makwa I fa sa o uma el kangi o fiku ia le kaufa ole makala pe pelo uma aritaita I ole tuanga kusa o makua ole ala ka ko ilo ku ngile aila o kangaka ia ole makua I ka I ole afi pe pelo makua I lango malosi ele ko ia se mea wa aunga kangu ku kau kakala onga o wa makua ia nginga I lunga ole lalolangi ia nguku pua ale ngali ira o kala pepelo ale ko ingale le taita ele tuanga o kala pepelo ale alwaku mai fea sole manuia la so brother new subscriber here MUSS malo lava Ruth Lu hello Ruth malo so ifua malo lange ma sole ale me fea kwai o te amene so fale tua ele tu ua mene ialu mai e fiu tangata sola sole mai a makua I kua inga na fionga ele li ipale mia I le mea lea ua tupu nei sa mo observer sole o le kalsa oa kusa ua ova umale ofo ua makua I ova umale ofo I nei tangata ana ole ali pale mia o sesi aka ngaka fa pe ka umusui ma ua tatau fo ya ile fionga le pan mia ona fai a se fo fuanga I ko inga tangatangi pio lam dem ma lo se fo manuia fiso lipa ma lo lava se fo manuia fa tai teli ua tatau lava ona fai fo fuanga I ko inga kakangi Olea ika alo uloko ma au iri kaka I la fonga kakange yo sa ilele. Lea sa fai Sydney ma lo sa ifua ma na ia mi oko ka fi o sing e fai mai lo sing I fai mai lo Amerika nya e manga ya sima ko pa si sire vai va ko nge from Los Angeles God bless five God bless you too. Oleo ke iri kaka
ila fonga ia le kaukua ia le taita le tuangai ile fale o le fono faavai ale tumalo ngange fumaunga ka uai male ngu ka uai male ngu se va ai ngi ka le fefe pelo male loko kinga loko leanga wa ia fe siringi ai o fe mai ikupe o fe mai kupe le fai ai ele fa pela se fa le fai se dua se la wafi yo ai mantu foi ale lua se la u mantupu afe lena ave e fatino ai ia fono fa vai o tumalo tai tas Hansi lila mayava malo lava salote semantafa malo lava from Canberra from Otara so le misia Otara so misia Otara so le na fa matu o tua ia le lua se la wa fe mantupu awale fatina ina fatanu ina o fono fa vai tu malo tai tasi polo keti le na mate lua fe gotas Lea la ua so mai ngai, fai kala loko leanga i le vaai aku i le mātango fia o le tūla i mai o le fono whaavai maati nae whaatino e la fionga le palimia. Ai le tūla i mai e fionga palimia, au minstana watang. Le mātango fia ai a foi. Ai le alau haka lea sa fai le walau lea umafuai. Ya, ka ilo iai. Ka ilo iai. Kere ilo. Au te lango nai le sa fai ngal haka. Ko a kele anga fai iska ngaka. Ai ku mai runga. Ki ngā le loko. Salai ono. Salai ono. Ma lor sei fua. Ki ngā loko vai aku. Ile matango fia le tula i mai. O le fono whaavai, maati na e whaatino. I te tonu, o le mātou tūmalo, tono le alfanga leo sasina. Ka o ia maringu. Seattle, Wellington. Malo lava. Cotton, Saifua Manuia. Cotton Toli, 7110. Saifua Manuia, so whaftaila mo pakamatango fia. Malo lava, whaftai lava. La ia Hawaii oka maka ukia. Leo wongo fumsu su e mafama singo ai. Po fea mai ai kupe ia e fai ai awa. Ele lua se la wa fese kau pe ava ai aku. O le vai matango fiel vai inu. O matangi o fio fale te tele. Ai manatua mai o tau Samoa. Na matua i manino le lei. Ni wha manini nonga ma le wha matala ina e le afionga i le palimia. O le latou tau mawhai a le latou nu atoa. Sa whai e latou su e ngā se leni. Sa whai e latou su mangingo. A koe o ngei kua koe whaalongolongo whafonga saunanga ngā la fionga le sungal mali atoa. Ma makua i o ngā ia wha mangingoa mai a. Whai lato su e ngā se lengi sa kangi i lima. Kangi i lima lako kang whainga awar wha leo lato atina. Ele ngā telefon whaavai o lato vai oka se mātango fie. Ia malesi mea. O lai ai ia le tumalo. I lato whanua lai lisi kai mingai kai fia i kausanga. Oka mkau kia. Mkau kia. E ma whaira nge kaka kule epa. Kau kala i nguku. Ai ele alu eva ai ilona matanga malona whauriuri ko i fufuanga al palmengi. Ai ale alwhainga malo. Le ngā lakua wakurkupe ave whaifong whawai e aru kufa. Aru kufa. Ok, ofua uia ngi koe inga sori. Ke ofua uia. E kele mea ngā kele iuska ia. E kele mea ngā kele iuska ia whainga whawai. Ale fo ua sau whai kala. I tamo whainga le tumalo. O le mea a whaalong kaka ngā kele mawhaia. A whaalong kaka ngā kele i whaia se mea. Ma ngai ai or malolo, awal kau kala fuai i mea i whaia le si tumalo. Ai alu ngai a tia elo nai tumalo. Alu
O ia tangia mai ai tangata ngakele i mawhaianga whaise mea molongai kumalu. Mo ia, olo o iai wha mao ninga mau tutu. Ngakele i whaia anga lofa lo ngai kumalo se manu na te talia ina le lei ia le a foi. Ia tau whainga fo ia la tina e tato whainga malo peitai. Ua vela valo da nau tā. Tanga vai peni malo lava soifua. Ua velo na nau tā. Malona le mawhai pea ona ia talia o le tūlanga o le malolo. O le malolo. Ma ua le mawhai ona ia talia foi lona sila atu i le tūlai mai ala fionga le susunga la au li mali e toa e a vea ma pali mia o si o tātou tunu. Ua a vea lava mea, lea mea ma mea. Ua le mawhai a ona tatali le loto ti ngā. O le loto ua leanga. Oke ofo. Lea e o mea ngi kaimi o lo o whai pea ma whaatino pea neito e inga le ngei ngā luenga ole. E le aia ma sesi o whakuku ia. E whakuku lava i le sisunga le la au le mali e toa. Ia lele fo. Lele fo ua oso. Lele o sau lunga. Whamai ia o lawa avel na kou. Wale ngaka ua ia wha singo mea e patino i le tumalo. E ala ia i ati na e sa tau mawhai i ele sunga la au le mali e toa. A o lele lava ele malolo. Ua o i le suafa o le la au le mali e toa. Le fwin koe saula yang kala. Le lo fai mai o avele i la fo. I fam singonga so le. Oke ofo. Kusa ua makua iri kaka i me toa tino a isi tangata. A ua le mafau ia i ana lava ia mea toa tino. O ana mea toa tino o lona i tumalo. Alu tulou lavat pa ia o le tumalo. Tulou lavat pa ia o le tumalo. Alu e faise mea le leilo tumalo. Lua se fulu mal tolu tau sanga o e palemia. E eise mea le leilo tupu mai le tumalo. Le eise mea. E whapea ngā fo e kukusa le lei ar ko alua le. Ore ko alua lea, wa makua i ingu mama o onga i afu le atunu. Owa malta i fast food tau sanga o ingu ma ai i afu ale akungu. O le mea la le ilo ai le mea ka o se ola lofa i lato i tumalo. Lele, loko fanga, le isfonga whaavai. Le pa, le isfonga whaavai tulau lau pa i o tumalo. A o le koua mai lea o ngosi mai maka mawhai e su e tau mawhai ngā le awhionga le palimia o au e makua i kau le langilo uofo. Ua wale ia fua se kapu ma wale ke ofo au iesole. Ia lele o al soa whala au le mane toa lele uko e o au le whamsingonga. Ai atangia mai iana saunaanga. Kusa ala wanga ia maukingoa, e se ia le fai unga ale whamsingonga le fai mua. Le uko e fai mai ia. Waka kau le whamsingonga solo ia, sole. Kusa ole ngana le altoe ina. Sa ia pu le ai le atu no utaimi ola nofo inga. Le fea sautia malo lava. Joey malo sa ifo manuia. Fa malulu tu lava pea fa pea e fa ale ato le tauina to suafa. Mea nga o fai akwai. Olma kwa expensive ko suafa tole. Le fuale. Ke le lopo le fuale po ie fuale. Malo lava sa ifo manuia. Le o lava iswafa. O iai le whaamasingonga ale neito ina. Sole, o te ofa u ia sole. Au ke makua i o ofa nge kaka. Kusa ua kuulonga isu i mea isi. A ua le kuulonga isu ianga mea kaunga whai. Molona i tumalo. Ia ole e alanga fe au.
e sa wa ia fa masingo swa fa isi ku malo so le mele o fa ko ai mele ke ringa le fa ku o ia i upu e a foi e a vaku ngi ko inga onga ole upu mongia ele ko fa lo se upu ua le ai se mafau ua makua si linga kali iseu se mea ka os fa ku nga lo fa ofin mele si linga ole mea foi o isi aso ngofo pa pe ua over e laka pe wa si e laka sau si ko inga sole a o yai e se kaimi o ka fa longo kuai o kau sau da ko inga sole ua makua i lalo a la ua gifo i lunga alwifo i lunga le matanga alwifo i lunga le matanga talo fai sole talo fai la ua ia ko ngofo ko mafo fau le kaimi o kula i mai kaimi o kula i mai lea lava e sa mala mai a lona lango ina ole nguspepa lea sa mo observa e faisi mana nai au kiripingo kango e no mafau o tano e fai e tato fasoa nei awa kupu mai lole mea lea no way man mako ai o musu ako e kuru ngase skiripi au te langona okay but just to be careful la say ko sama ko afefe su ko se kiripi so le ngala ma e ke ola maro mo ska pres kango mo ko okay ngi te banga so le yaga ko inga sideri ole ngala mai o le a ke si la mai ere ka fa ya vi ia le tua fa tai ma futa mai ko ngofo ma fa waka le koe wha alongo kua ka koupo. E si so kong wha alongo i se whakarkongaranga a leo po o raka mai. Kiri koe wha alongo longa o ia leo po. Ai ua pa pero po ai. Ya. Ele ale ai. O lea sasa maneto ina. Lea lava sasa matei. E iei lau tato nunga. Olo avi ai whautuanga ale lako vanga whaufai. Ai. Ole va aia papai langa vaanga fau fai se o ko ka mai mosi uma ele aia maso popole ya o ko e mo ya ya wa winga ngar ka sa fai au tu lai mai tof te yesta to tunu e fai longa le ma fo fa o upe la lafo la kuskala lelenga makua i fa manino mai lava ele tauta ya sao kuli fafo le mafau kuli ele kasi ale leo ko inga o ko inga kanga ko inga it was probably the Aima Moya that reported in your channel most hopefully not afa penga ai em fa vinka ko faya pat ele sa ta ilo yai hopefully not ai a tonu fa penga ya kailo ya olo sila le tua elo sila le tua ele ai o winga ngaraka ta ke ngofo mo ka ofo ya ola na fa nau po o yai e sa o tou apo ai mas tou tu alalo ile tou tama ua loa tau sanga ua matua sta esto ino ke lo fa ko inga ona e tele so na nga ile tato atunu ke re lo pare ale nga ngat pa wala nga ore ke lo ka sanga pal mia e ke le so nga si tato atunu ole ale nga o ke le lo le fa masingo la le ngas furu di makau sanga umakwa kapungia ole kukulu o inga faya papas tui malanga vaeka fa koi fo nga o mea pesto a me faya ngi ko inga kula i mai ser kau fa valea ila mai ngi mea le a ko se fia kau sanga e palalu yo ko inga mea nga made in China fa koi fo ua solo manatu to ina
ua ua tatau lava na faisa malolo ai sea ua matua ua loa foi ona tausaga o lona soifua ai lē faavalea mai a nei tagata ia o mai fea i fai mai ia tou sisila toʻina o le lua valu sefutausaga tatou mai asa tou sisila tui ai o loo o le tautala le tagata e tautala e leai se mafaufauola o iai o le kaukala e faisi gaogaoga kua iga kakagia mai fea ma kagaka lea lava e faasagasaga i le afioga i le palemia mo ia lea faasagasaga ua tatau lava ona ia e le faasifia le tofā lana afioga i le palemia o lae malamalama lelei ae atonu sili ona faamuamua atu e le afioga i le palemia me pitosili auale tinaina o tatou atunuu ia ona agaʻi lo la ia i nisi vaega ia ae paule mea o le faataufalaʻiga lava ia a le afioga i le palemia ia o lana faataufalaʻiga lana ae e lē tatau ona tuuaunoaina mea ia e ala leaga o le mea leu vaai aku ai pe ua foliga mai ua avea leleai o ni fuafuaga ma se faiga e fai faasaʻo ai kagakage ma mea o sau leai sekuaʻoi leai sekuaʻoi o le mea foi la lea e le malōlō ai tagata o loo latou puipui tamaliʻaga o le afioga i le palemia ia maisi sea matou nei tamā se o matou tumālo avaai mai ua mamafa akukala i le latou taʻitaʻi ga pei le faasagasaga mai a ua lē mafaufau pu o le ulu e oifo e tuʻalalo le latou oi e fiafia la lakou e fai kala leaga i le kamalo makou kumalo ma fai a o le mea pikosiliga leaga ai o kala uma ia kaukala ai ma saunoa i le taʻitaʻi le tuagai e leai ni faamaoniga ma ua makuaʻi pepelo le mafaufau ua oo ai ooga o le lē mafaufau a o loo fai pea ae lē foliga mai pe fiafia latou tagata e faalogologo ai e ui ona o latou silafia lelei e lē moni e leai ni faamaoniga ae laku fiafia ai ae afakagofi la kakou puipui e fai aku kala kekee aku ai le mafaufau ua ova le mafaufau ai pe le fiafia mai oi leai la ua iga kakalaga kalaki faapusili ia pa mai luma pakua kogi sami fai aku ai foʻi ia laki moa fanua ka mo le fune feʻai le o vai aku ai le leaga fai ai o le toeina ma le hetal pipi na manamalo mai le tele tausaga ono yes poto vio te malo malo timu ia hello malo le soifua maolangi e mafaftai mafuta mai o le tulaga na leo ai e saʻa mo fanua o toeina pe ua leaga le ulu a tou silasila totoʻa i taimi ona faatatanoga e alualua pe faapedalo pe kau faapea mo igi maka kau mafaufau ai leai ma se mea lelei e sau mai mo igi o maka soli nga o mea presto soli nga o mea presto mea sau mafaufau ko inga soli fea koe foʻi fea ku oi nā i loa tagata e fon ia tulou lava te faapeo le faalalo ua sola le tofā o loo ia silafia lelei ia ua sola tofā ae ua leai lava sesi alofaga i toeina lenei ua lē se alofaga ua lē toe vaai foi i se tuaoi o le vā fealoaʻi i le vā ma tagata ae maisi se alafioga i lau le malitoa o loo ia silafia lelei pa ua lē toe iai se ona mafaufau e tausi tuaoi lea e tausi le vā lea ua misi akoa kusa o le sau ua sau o le toeina ua uma le lalolagi ia ia la le uiga laukala o lana sau ua sau ai o longa mafaufau ua uma le lalolagi aga ia ua lē koe i se avagoaga ia pau a le mea ia lē toe faauau ia lē koe ai koga le palemegi o loo ia faia pea le mea lea ka ua sasa
kau whaleanga, whai o kalapepelo, kua inga whaleanga, kua inga tamari anga o iskaka, wale ngaka i lea, o o lako i kumalo, wa whai kala i kumalo, kamari anga i kumalo, ia. Ora mga ko e o ko inga lea, ongi a ngeru kaka ya man mako i kumalo. Ia on meanga luk feko ai. Ngale ta e a marti o tu low lava. Pea koe foi. Ngale ta e a sa o ele esa o ele afo, le spu. Ngale ta e a hai mo me ia. Ora meanga feko ai. Ai fu ia se tapu. E whainga tau no tatou toi. Ole mako ai whainga ka unga koe ofi se upure lei i toi ina nei. O sfautuanga. Ona ua tasi ilo na mawhau o ke le koe ka lia se whaukuanga se si a mai akia. O ke le koe ka lia se whaukuanga se si a mai. Ua kaule popula maka ma le ua pese a whako ma le ua pese a whako. Lau whaau lai. Ua kasi moe lo na whinangalo ma lo na mawhau. Ua ole a o le koe kali ia oi o kou. Mea ngani mo inge wapea. Ole a o le koe kali ia ngisi. Whaukuanga e mei kia. Ole a pule a u. Ma le lalulangi ni ngei. Se ia o oa inga uma lau karia. Ole a lau pule. E pule a. Whahi a meo ke mga oi. Pepelo kau whaaleanga. Ka ilo iai. A ole kulanga mfolinga wa aianga mea leko ke wa aia kuai moli mauina tato tunu. Ai e whai asinga uofo. E le umalo uofo i leo ngāli i le. Leo ngāli i le polea ele mea uwhape ai. Aolo o sila ma wa ai e wha msingonga ma malo le malo ngala kou whaia. Le whai unga o sasa le le ai whai. Ke rei ropo whira sa o ngei mea e a fisi isi. Ai ka koso i lalo isi, e kau alo mawhau i le uso ia papawaa ma se on tōrua. E matango fia la porkalame. Ke rei whaalonga o palau vale ia papawaa. Ale almele wa iai. Ia, nanga e whainka. Nanga o longo sa iai. O longo. Skip pasa, malo lava soifua. So alos vai no Las Vegas oka kai ma nice. Ua tanki fever ko inga. Ua tanki fever ko inga so. Pea ua tanki AIDS le ko inga. So fa ia. Au se fa ia ko inga ali so le ua very matua. Very matua to ina. Ai, la marca fa so ola ua afalvalu. Ia time fatino enga luenga. Ai se ko ta pena le sa video appear mo le YouTube channel. Ai lava tas fa so ne yaso ngotas fa so ne yaso tatou tanoa tatou tur matai pea ia anga fa masinonga le o pea o nei pea lo vai tu ku mai lunga le uso ya kota ia tatou tur matai ia tatou fa mo le tu tur matai ia taul mangal fa masinonga pole hasta la mai ia tatou pole al meu sau ia or kaiminge ka ko samo so le 50-50 mo me uma ole ko kan ko wing ngi me so ole ko kan ko wing ngi me faingi kangaka ai tatou on sai pia ai manuia tele ne yaso samo ai la tinu pele wo mo pa anga fa fetai tele le to ma futa mai nga le like subscribe pule o to pe share or me fa mafa like subscribe masinga like pe love singa heart fanga le makau kia ia pe subscribe ka ko channel man wia tol manga umato ne yaso ia olela mata matonga renga ne yaso fa man wia le tua fa fetai tele le mafuta mai fa man wia tele le tua ya oto o malava MUSS Ma Le Fa'asoa fa sai foa.